Mau mulai ke TV tamu. Mata bun bini na. Enggak tak norok ngajar jak nah. Laju ngajar malu lo tarik parain. Sampai na lah abit kira kabin. Laju mulai ke TV terus dan nak. Ya nyaman orang ngajar lek. Ina kan nyaman oleh kenjaran. Katembeng marabu-abean ya. Tamam ria tak masuk orang seontong. Andik bini ngajar. Siapa tahu meloki ya kenjaran. Biar laju katok rah. Mata bini lain berirah. Ya tetiring tua. Tanding lah cuma rajarian jak. Di bulan tak norok dan nak laju suruh bini lain. Jadi aku ni caca. Menlah si kedua lah pada senang. Ya tina torok aki. Dugo lah ko nunggu bini ngajiri. Cia. Dong, gue dah tak boleh ya kata Emor. Mon boleh ya, dia boleh bong kita malam. Ya pak, kok nginep aja nak? Apa nang nginep pedin nak? Allah boleh kata Emor. Tak nyaman kamat tuana. Sehingga berdaun bini na ya tak apa. Tina pak, kok maraba le kalek puru. Sengkok nginep aja nak setia. Ia mon oleh, ngok kun namai nga acong. Meski na buat nala tak pernah itu Emor. Di rumah na bini na. Buat nari aku tuh sabar. Jaga perasaan naring Temor. Yang kok seneng nangai temur tak nyaman ya pak. Ada lalakon lagi ya. Cuma sangkok tidur ngama lolo beria, kan tak nyaman. Iya tolong ya kalau kau napak na disa dong. Menumpak na ngare, iya tolong. Bani pas bola na tak alako, buat na pas buru da injo. Se nomor situng, se koturi abek na jaga. Iya tengka benda tak ramah. Bila lah tengka na bek na, benda tak ramah na bek na ria sepak. Orang tak gampang sih ngajak abek na. Yang kok senolongan na kadang tak iba ya. Cuma sangkok ko siya maksaan. Tadi nara, pokok kok lamaring ngocak. Iya kok kan lah ngocak sebelum na kabek na. Mun nyari bini ria, nyari si bisa kabareng dek na. Bek na ria kan tak alako. Ki engkok si makanan na bek na bun bini na. Yang kok mari ngocak lah pak. Kan bini sebelum naik kapin lah cincin uradan na. Iya tapi apa buktinya? Sampai saat ya, tak ada kan? Mun kun caca, tak ningka percaya ya dong. Pula na cila tak tolang. Bila karep au beo, sakarep po. Dia tak sekempang jeri ya jar na pereng anak na orang dan na. Kutobat pun, kina raja nangko. Yes, Pak.
Halo, apa Iman? Ano, Cak. Si kaya po resepsi ko namin. Ni undangan na di bulo. Oh iya man, kelangkong ya lah beritahu. Angki, Cak. Tiga po di temor kisa nonto. Tino undangan na terakhir ka Romana ID, okay? Se boro. Soalnya terakhir ka temor bulo tak tahu ka Romana kan. Iyalah man, bagi kapak jadi lah cuta arapa. Angki wan siap. Dia na lanjut okay? Bulan ni okay. Na terakhir kasih lain. Ya man, yuk. Siapa nih Bang? Firman nelpon Senin datang aja undangan resepsi kon amin. Bona bisa norok kan Senin datang norok resepsi kan kok. Insya Allah bisa Kak. Tina kan di Senin gitu. Ya enggak karena bola ka ada. Bona malah bisa izin ke kepala sekolah nah. Iya. Assalamualaikum. Man? 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 Waalaikumsalam. Bek naman. Apa man? Dua, ni kaman. Kulang na terakhir undangan kakak tamam. Oh, tamam ba di temor tong? Tingkel man da pun apa. Kulang la sare parengo ni ngampon kakak tamam. Oh, mahal tambol na. Bo, pun man kulang tingkel terus ah. Oh iya, kalangkong man. Ingki man. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kak, Yuk, rantakanlah. engkau tak bisa nuro jo Kak. Saporana. Kau suruh ngajar kelas telo setia. Pola nata ada guruna. Apa nah? Benar kan mari izin lah. Masa engkau intera undangan ke TBN? Kan undangan na toles lah ke bini. Iya kan tak arah apa Kak. Engkau tak bisa jo. Benar perengkan jangan lecu ya. Cek saking tahu. Engkau tak tosan-tosan bak najak mulai gelak. Saking engkau tahu benar cek tak noro ah. Ara apa lagi nih, Irwin? Doma mak ko si Cik Rabi na. Intera ke resepsi Jaipon Pak. Oh, ba naman tak noro, Wing? Aku udah bakal ngajar kelas telo Pak. Sepung saya ngajar Jaipon. Oh, iya lain nare. Mula po da kepentingan pun lagi na. Ay izin ka luka sa kulaan, Wing. Cuk masuk. Ba nare sa tiyan, di lagi. Neser ka lagi na. Bukan ko tuh tahu, abagi waktu saya kan masih lebih penting. Tikal na Pak. Kakak penuhin cek kaulah ni dah ngajar. Stay na kakak pun paham kakak bedek na kaulah. Tikal kaulah mangkata dulu. Aben pun.
Baik nih Jang, kasih lihat. Iya pak. Bila na Firman dan nak ngetraki undangan. Tak nama hari nelpon kau na. Iya bilang Firman lakar nelfon kang kok. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, embean kak? Tara longku kak. Oke. Rumah jika mantan nak. Entar kau jangan kak, gelak kau beluan rawan mangkat dek bara. Oke. Belai ni le. Punten kak. Ai ini ngajar. Ani kak ki berjaman kenda subuh dateng. Biasanya pun dateng. Oh. Entang karo ai ni dateng kak. Oleh bodoh siya kau yutang kak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Are boleh paman ya, Bing? Kemudian gelak gunung. Ya. Gelap puluh. Aku ikut kopi, Bing. Mister ka paman na. Tak nama apa lekat. Engki. Lah sini bing. Siapa seremot? Tidak ada jadi dah. Si, tinggal na kak. Kaburu ka ama tak kulong ko belum. Jalan na, Bing. Kabuyaki. Oh iya bing. Dina. Mun berda bicara bote bing. Engkau tak ada tengok pergi aja. Engki nom. Oke lah. Ding pula mantan tiga ni. Oh pernah ni ber. Hengki kak. Anggun aku lebih bingung. Kakak bodoh anak-anak si kedua. Begitu lah. Cak laju berkira kapi. Yang penting, air ini kau lagi nak tahu kah? Tidak tahu lagi. Cak bermah. Mungkin namun pola na kak. Tapi kalau tak nyaman kata tangke kanjo. Soalnya, siapa nak tanya lagi na ini nih ya? Tak pernah temu dah. Dua temu apa rumah? Cik orang ni kak pernah ni berek tengok kanjo. Ikat biteng nom ya tore. Iya bing. Kalangkong. Tore kak. Ya tore kita kak. Mungkin lah. Bila jeru acaranya? Laku na yun. Laku na damma ba na. Sati ya jira kol belu. Oh, setia yo. Mata norok bini na na. Mak mulai katibian. Apa yang tak entar aku undangan? Apa kuna namun tak entar ben bini kia pak. Todus kasakanjaan. Tinara tedung ko dia. Bayi mata norok buat nabi dinar. Apa geng tak boleh buat nak bini na? Mata abelo ranom. Silang kok mare abelo. Keng orang ngata anda. Anguan ngacor tempong norok kaundangan jana. Tinara les sosya caca lah. So kana bini cedok remah. Tak mikir na orang serebuk kok. Bu bini tak ejep projira. Ambur aja cok mulai kata ambur. Abini tindak boy. Tak korangan dengan betina. Ngerebus kus. Sio, tak boleh emosian ngak jeri aja dek. Dengan nang cerok norok urusan anak kan.
Apa rong guna? Bek na to karbon bini na apa? Pasaper dong. Ujian na laki bini lakar berok. Salah situ ngasih kedua dia. Waktu beda si sabar. Nggak benda emosian. Pada napa mana dia? Cek iya ungkur. Sampai dua pagi ngobrol bini ngajar ya. Mau tak buang gue irah. Tina, tak usah bahajer ya lah pak. Engkau lempo, engkau tedungan lu.